Thank you for the question. And one good qualities and features in Chin youth in Malaysia is that they value their traditional clothes and their traditional culture and ancestral heritage. And most of them come to Malaysia because of the conflicts of our country. And they work very hard for their communities and their family. And I believe that they are also very respectful and active, like churches and communities activities. And one thing that we can improve on is that unity and platform. Because sometimes misunderstanding, jealousies can be the weakness of the community. And that's why our Chin Youth Malaysia should be more focused on leadership skills and education, communication, and lastly, becoming the positive role in the next generation. Thank you. Thank you so much, Ms. Zotong. You may go ahead and change. All right. Next up is Ms. Mizo. Would you like the question to be read in English or Hakachin? Okay, Hakachin it is. Ms. Mizo, Malaysia i chimino kan Tuahnak pakati zeda asi kan chanchoko nak ding pakat. Okay, behal nak chunga lumlom nak tampi kangai Malaysia ummi kan chimino i kan Tuahnak tia karuat mi jo kan ni lai mi jo Koram kan kan rak umlewa si se laurian atron mi kan si rian fak atron mi kan si bantukin mitai ma mi punjong kan si bantukin hika Malaysia kan rak phantik zonga si se kan tai ma rian tron lei in zaim han social ding umlo in kan fel ma hi kan lai mi phuni Malaysia a ummi kan Tuahnak asi tia karwai kan improve nak ding pakhat tia karwa mi jo hika Malaysia hin laungan akhoi hi tampi o umcha a nu lein asia chun tin tua mo sam tua mo tibantuk pa lei asia chun waya lei mo aircon tua lei mo makha kan mani kan thiam mi le kan du mi pakhat te kha ichim in ma pakhat te kha focus in mai lei chan a si se boi pani akan dot i ram thum nak le kan phan kho tik zonga si se kan ram le kan kir than tik zonga si se ma kan thiam mi pakhat kan focus mi kha professional te in kan thiam a chun khika kan phak tik zonga si se business kan tua kholai kan pochom nak khin kan hu kholai ti mi hi kaima karwa nak chu ase chun non hung bi ke ka chim do mi jo he khovela hianin eng har sana ma hi kan tumru na ai alian lo ti kha ka soidu ani kalome. Thank you so much. All right, Ms. Mie, would you like the question to be read in English or Hakachin? English, this is that. What is one good feature about Chin youths in Malaysia? What is one thing we can improve on? Thank you for your question. One thing that I really appreciate the future of our Chin youth in Malaysia is how remarkably resilient they are. We live in a foreign land as an illegal, where opportunities seem scarce, where our path to education and employment is filled with obstacles. Yet every day we choose to keep moving forward, fueled by our hope and unyielding belief in our potential. We refuse to be defined by our circumstances. So that's why I also want to encourage my fellow youth who's here today to see this place as more than a temporary place to stay. Instead, we should take this as an opportunity to learn new skills and support our people. So if we learn these new skills, whether we ended up in a third country or return back home, we should harness these skills to help support our people and contribute in our nation's growth. Together, we can all make a difference for our motherland. Thank you. Thank you. Ms. Handlang Bang, nang he lai ho in ma question ka hal na du la ta marang ho in lai ho in set. Sia chun Ms. Handlang Bang. Malaysia i Chin meno kan Tuahnak pakat hi zeda asi kan chancho kho nak pakat. Malaysia ummi lai mia kan thang chau tia krua mi chu
Mazaza her ramsat laka miram danga venrat na ko nate in kama kan til thuam sise kan cha sise kan aidin por sise kan culture shim mi tha ti in kam falite he lesson kan khom hi atha tuk mi si tin karwat mi he kan thang chaunak si dia lai mini chun karwat I chun kan thang chau a her dia karwat mi chu la khun a chu silong chin I khun a ti men to ki simen to kin kama hi hauda kan si ti kha phil in pakhat lungrol te in Malaysia hin khwa kan sa tia chun manak nge achang chang mi community pakhat kan dir khola ti in kasum kalom lunglom nak tam digin ngai Miss Aquaria kolho inte Okay ค่อยเมคุณกะมาเลเซียมาไทยในจ่าเดชินลุงเอดุเยกังวลเดตุนปินเล็กขนาดยัดตะคูกาบาเล่จนอดูตูเดผู้ลูเดอัจฉริตะคูสุยมบาพิดมาเล่มาเลเซียมาในไทยตูลุงเอดุเยကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးကောင်းမွန်တဲ့သူပြင်လက္ခဏာဆိုရင်လူမျိုးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဖော်ပြလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ကိုတယောက်ပေနေရရောက်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူမျိုးကိုမမေ့ပဲတယောက်ကိုတယောက်အကူပံ့ပိုးခြင်းစိတ်ထားရှိလို့ပါဒီလိုစိတ်ထားရှိခြင်းကကျမတို့လူမျိုးရဲ့အင်အားတစ်ခုလို့ကျမမြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲသိနေလို့ထင်တဲ့အရာကမလေးရှားမှာနေထိုင်မှုအခြေအနေအရပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လက်လျောညီထွေစွာနေထိုင်တတ်ဖို့စီကံပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေမှာလည်းအလေးထားတတ်ဖို့နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာလည်းပုံမကောင်းမလာတဲ့စီလိုငင်ငွေ့မှုတွေလှုပ်ဆောင်တင်လို့ချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ဒီလိုတိုးတက်မှုကပဲကိုတိုင်ရောအနာဂတ်အတွက်ပါပုံမကောင်းမလာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုတိစပ်ပေးနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ဦးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။